GTA 4. Ovo je samo za PC i Xbox 360, inače daću vam link gdje možete naći šifre. Pritisnite 2 puta gornju stranicu, evo vidite 2 puta otvorite telefon i drugi put, evo vidite, možete ukucati. I imate, na primjer, ja ne znam sad nijednu na pamet, ali kad ukucate šifru, da i znam da je 4, 2, i tako, ako ukucate šifru, morate opet ne kucate, to se zbije. Idete samo na odjednom otvorite meni, idete skroz do učinci i onda tu imate gore